Tapos bro, pwede sa bahas bisa go 98 YouTube channel itu zat mobile repairing. Tapos bro kadi ka phone kadi ka iPhone 13 te customer yang itu di Pak Sina ni ka phone sampai kila dia mah Pak Sina yang ni ka phone te bagai Pak Sina yang ni ka phone te conditioning kong ani jenis ni conditioning kong ani pni itu mentang akan pembaik ni ni kong ni tapi kom ni lah kadar wek ini temlong purung su ini temlong penat ceri ini nomor bala kadar guru rata ngamla sur kamru nak tahu tengah sing hab weng ini tengah phone PE pelok ni phone cepat sana tang screen bateri kamera rutip kanang long hi kamera tang masuk long kelas tang third kamera kemar kedin tengah nam face lock ru kadam long ran nomor copy screen bateri nata bateri biang tengah power button long volume up volume down rutip bolong ngam tip dah asam ki nomor ba sebar Pak Sina tu mana kadang sumki belar ya dia dia berjulap tu mah wa customer gion Pak Sina tang company kan Pak Sina screen kan Pak Sina iki ru sebelum tapi bro ngala Pak Sina 100% biang bahaya ke phone dah ngala pin top in song tak kebadu ke phone kadi tang ka screen kadi ke screen pi mah kadi screen charging board nanta baru bateri itu ngabu ini bateri dapat ni bateri ke phone isne ke phone tama lang customer kalungo ni Pak Sina yang nang yuk kali na kemudian yang ta te degi long dikar lagi kidi na tura tay la makara turana na ko lam de na ko iru na ko ini osa tuh madep bagian tolak ya te ka phone te kala tiktok ka phone te kala Sina pun bahas tiktok ka phone te ka phone kala pelong 100% ta pasulong button volume down review ta masa pangan sakani ngam tipsu tanggal ta hinga nang ala Sina tang screen kalau ngo i customer ngo nga lim Sina somber khoj ma customer yang na ngam dan kamera Sina ngam kam tangki data ber khoj sepelong be ka long nomor pelong be ka phone abiang tang ko ta munyo ki data ber khoj tapi bro ngap pulang ke phone lagi please say comment lang fi kung phone comment lang buat saya please say like subscribe saya share lang ke video dan kalau sibun belajar wifi apa ini video mah